Posle pobede nad Partizanom u prvenstvu Jelen Superlige Srbije, fudbaleri Jagodine gostovaće ekipi Radničkog iz Kragujevca u osmini finala nacionalnog kupa. Borba na dva fronta se nastavlja i ne smemo dozvoliti sebi ni greške, ni umor. Igra se samo jedna utakmica i nema popravnog, rekao je šef stručnog štaba Jagodine Simo Krunić. Igramo kup utakmicu protiv Radničkog gde ne odlučuje ni pozicija na tabeli, ni trenutna forma, ni ništa. Znamo da su kup utakmice uvijek pune iznenađenja. Mi smo svjesni da nas očekuje izuzetno teška utakmica protiv Radničkog u Kragujevcu, gdje su i oni vjerovatno slabim startom u prvenstvu, željni dobrog rezultata, željni normalno prolaza u kup. Mi moramo izvući pouku iz nekih ranijih dešavanja, recimo poslije nekih utakmica kao što se desilo Partizanu gdje su pobedili Crvenu zvezdu, poslije toga su igrali u Eurokupu, izgubili, poslije su izgubili od nas, znači nisu imali i vremena, ne kažem ni da se raduju, ali poslije tog jednog velikog uspjeha kod dosta ekipa slijedi pad. Moramo sve učiniti da opravdamo ovaj rezultat protiv Partizana i da sve uradimo da nas ne iznenadi onaj Radnički iz Kragujevca, mada ne mislim da je iznenađenje, rekao sam već ranije da u kupu se ništa ne zna kod nas, da će biti jako teška utakmica, igrači svjesni smo da smo istrošeni poslije ove utakmice protiv Partizana, da će biti jako teško ući čvrsto u utakmicu, međutim mi igrači imaju obavezu, pričali smo o tim stvarima, fudbal se nastavlja, ne živi se od jedne utakmice, moramo da idemo dalje, moramo ući maksimalno, dati još ono što je ostalo od snage kod naših igrača, dati još više nego kao što smo dali protiv Partizana. Odgovornost je naravno velika pred nama jer svjesni smo toga i naravno svi u klubu koliko znači kup za ovaj klub. Moramo dati 100% naše mogućnosti. Umor sigurno nije opravdanje, a moramo smoći snage, naravno tih 90 minuta da izguramo što bolje možemo. Nadamo se pozitivnom rezultatu, naravno poštujemo Kragujevac i njihova trenutna pozicija na tabeli ne treba ništa da znači jer poznajemo dosta igrača iz te ekipe i imali smo i priliku i da igramo neke prijateljske utakmice ove sezone protiv njih i svjesni smo da posjeduju stvarno nekolicinu dobrih igrača koji mogu da dosta urade na utakmici, da pokažu dosta kvaliteta, tako da idemo tamo s respektom, ali naravno zna se naš cilj, očekujemo prolazak u sljedeći krug. Utakmica osmine finala Kupa Srbije Radnički Jagodine igra se sutra u Kragujevcu sa početkom u 13 časova.